Ia, toi whaatalo pātu, tātou pō kalame. Talanoa le uso I lau pasausaunga sa moa I nei fiafi. Sunga I faafiafia ngai fia, o fata whaitau la ngai fia. Tēnā ne fo I le mamalo sa moa atoa. Mai lava le mata sau o le tui manua se I pā ia. Fili me pule tuu o le mea na tau ilo ai ma lo. Ia, whaatalofa fo I le nea fiafi le tātou e kālesia. Sunga I toe ina me se fo I o te a kono mo lātou wharetua. Nea ma se fo le loa loa le tātou e kālesia I ona tūlanga whalupe. Whaatalofa atu ia te o tau nea fiafi. I le suafa manu malo Yesu ke riso lo tātou ali ima lo tātou whaola. Ia. Whaatalofa atu I lau sunga pasta I nea fiafi. Maro soifua sunga tu ina. Hole soifua manuia mani nangi mai I lau sunga. Ea mani asu. Ia. Pisi, kamai pisi a. Ele keres pisi. Ia, me tā ua la waua. Tā o mai fu nei taimi o le aso. Ia. Ia, o le fu sa tā ape fo I whaiwa alo whilima ma Faife'au o le nei aso. Ia, whaapitai le tua. Le uma fu nea manoa tātou te whaasoa ia o whaafonga le. Le atu nuu ia mai lātou fo I paanga masani al pokalame. Ia. Whaatalofa fo I le sunga al whiangainga ia sa wea ma whaatua. Ma si o la alo po ma o mai tātou po kalame le nei po ia. Whaatalofa atu ia te utou I nei tū lao le po. Ma roro soi hua ma lo fo I le uli lau sunga ma le aiga. Neli. Ia. Nā tā whaia ia le upu fo I le uli fo I na seu seu lupe I sa wai. O le a. O le a o seu fo le mua seu fo le vai. Ia po sa o ngā upu ke ho. O le tafe siri mua ne fiafi. Ia. O le ata o se I taba apa ai hu le mea ta o le fawina o le lotu. Ia wa tere hu ina isi lotu o fau wa le ini lotu. Ia a pe e ala na ta o e ta o talanoa. Ona lo sunga le tausi le kalesia. O lo iai se experience ho ile fawina o le lotu o le pisili la ne fiafi. O ani au wala. O ani au metutia. Ia po ni au fuanga fo I po strategy fo. Mo le ai e ho. E fa nga ina e fai ele lotu le tua. Ele memo moata ila sunga mole mo sili. Ia wa o se fisili a ngā te le ngata I il tātou ngā luenga. Ia mso stangata lotu ia aso se a ona fo ele tua le am fai. Ona fiere nei. Ona ngā whaatau waa. Ia aso la sa ua o ngai masani lewa ona fai le tala lea I le tāpena ina leo o li I tala vou ia po tangata sa oni I le ngaluenga lea tua. Ia sa whapea lava au ia ai o ina ta te lo umai mea a te ua whaia e ngale lotu ia te leo me te tiskawa ina ia te lea o ngai le theological college ele mwhai ona e a o ngai se a o Faife'au ele te leo me whaia ele lotu ia peila o ngai e mafua e mawhanau mai nila ngona I le matua I whaalanga o lango le tangata whai lotu I le taita inga a le atua. Amen. Ia, il tātou lawa la ia ngā luenga I Sione ma mea o diskawa ina a ue ma mātau ina il fisosoni mai o le atua o a wha maoni lawa sa utala e ui lawa ilo uma a la utali atu pia pia ngā e tā ua le upu experience ia ma le strategy mea moni lawa ia tātou ngā luenga I don't have any strategy ele ainia o fufuanga mani por kalame whape na ngā o mea o iloa ia ui atu sa manga lua me e anga le atua ko le mea mua lava e stangata whai lotu le ukaranga waku le mea le operate tai malua I tātou ngā luenga le mea mua lava o lea lofa lea o tangata whai lotu le lafo mamua le atua you miss that you miss the whole thing e misi loa ki oe le loa lofa I le lafo mamua wa umana tu ina atu le atua ia te oe
e faifua umalava there's a room for a huge room for mistakes or wrong motives or wrong purpose e fai ma operate lotu le tu pe amisia ki ole me mo buanga so if a kangla fa tu langa ia ngi me I tonu le lotu le tu ole me mo lava nga ole o lo fa le la fuma mo le tu ai ala onga e lo fa ile ma moe po le la fuma mo le tu onga e te alofa ile ana le la fuma moe ioi so that love for the sheep e fa now mai pe ma fu mai ilo alofa ile anga la fuma moe per carafexo e alofa I me alofa ile tu ala me alofa ile tu e alofa le tu la fuma moe o ke leo nga le alofa o Yesu la fuma moe fe mai wa ia fo ina mai lo na ola mo na ma moe a faapela o se fai lotu po se faife'au po se toiina po se taʻitono le ekalesia ia ngofo le iloloto le mea lea le galue le galuega le atua me muamua ia te oe le alofa lena le lafumamua le atua I find it so believable and so amazing how God makes someone love his church like he does to me pe o fai le atua ia te au it's natural lo fa le ki o fe mai kala a Yesu fe mai o leo ma mo le lei alua ia le lan kala fe mai o leo ma mo le lei na he lay down his life for his sheep like mo ia lava la ele mfai a onga oki mo le kalesia but that's more like a principle so stangata lava la fa mai you have that kind of heart to even go as far as dying for the sheep me ngala fe kala a Paulo I tu spa ia fai mai o le u fi fai o ia faife'au ua mana o ia le me pitusili o ngale lei o ngala ele o kala ngoi ko nga faife'au pe faife'au ia songei faife'au songei drive the best car in the church live in the best house in the church ia ke ia fa alo longa ma me uma in the context o kemi ku se Paulo kala nga ai si fi faife'au mana o ia me silinga lei onga o le keimerenga a fa pesa wa inga lotu e mulia isa wa inga uma iskanga e mo mua moku le ulole o kai ka mea fa pena so ia te aula ele nga solonga mal tulanga tu sa mala sili o le me mua lava nga na va kala a Yesu mai ia pekelu e ke alo fa e ke a maka pekelu e kisi fio ke alo fa ala kala Yesu fa mai fa fanga ia ma moi so ele ma failas ka kale alo fa nga fai le mea lea o fanga ia ma moi e fa kolu lava nga fisili Yesu fa ku sfulu lima su ongo ma sfulu su fiku o le yoange nga lua kasi ai se la upunga fanga Yesu o le sfulu lima Jesus used the word bosco like you feed fa fanga vo le ku me ai ngupu ai o fa upu sfulu ma le ongo he changed the word is boy my no and that also means shepherd ve ia e leo ia ma moi when you say leo include uma lava mea nga o fanga o faingu o le man puipuia ia fa vola ia makala a pekeru kisil fio ke ro fa ia me vola Yesu leo ia ma moi and then the third time mai ia pekeru Yesu pekeru ke ro fa ia pe lo kau o si ale ka ka fa pe nga vola ngona okay lo o le ponja ngam falta to li e fai e alofa ia Yesu e alofa ia te pe me confesso a pera que alofa que e alofa ia ma moi alo alofa ia ma moi fa tino fa fe il fa fanga lea ma leo o ma moi so o le mea suskanga ka loku lava la natural lava nga mea ia because sometimes fa so kala lea and it's really true. Sometimes people don't care how much you know, but how much you care. Whailavalanga nga mastakako theology and doctrines and linguistic and all these things. I look ngaka olala nga ele musi alofan makfiau so all those things are in vain. Ele nga umalava ia nga me e ui lavan fatau ta tule o ino o le tuspa ia. People need our care, gentle touch, care, amana ia, hangu, fa mo ile kale sia langa alofa ia Yesu
lana e kalesia. So o le kea la ngai whaangau mai amina o le alofa lana i le anga le lafu mamoe e whaangau mai lola le mea lea o le leo le lafu mamoe a le atua. I le Peteru e lima whai upu e lua le ei upu whaapea Sione. Ia o tau leo i le lafu mamoe a le atua o ia te utou. O le utou ngā o la kara ngope kelu i Faife'au. A mai whai upu mua whai mai ia e Peteru. O a ufo i o le toi ina. O te ai o iatu i toia ina o ia te utou. So from this pastor to other pastors. Mai le toi ina lea isi toi ina. Ma le moli mau i ti ngā keriso. A lea lawe mai ia o tau leo le lafu mamoe. O le whaivala, o le mata whaioila, o le tiute la. Po le awala. O ngā kusea malawhisiri. O ni awala ngi mekia whai loto le atua. O le awala la lea e whai le loto le atua. O lea leo i le lafu mamoe a le atua. E whai si ma oki o isi mea ngā e aliale whai mai ia o tau leo i le lafu mamoe a le atua. It's not your lafu mamoe. O so se Faife'au lava la so stai ta tono lotu. Ia e leo lafu mamoe malo i loa mea ngei. E leo sa lafu mamoe. Me fo ngai ke le so o ngā whai ai se mea. Asia, leanga fo e leo ea ngā lafu mamoe. Ngā o le atua lava ngā i e su la fo. E iai le ia tatau e ka e leo lor mamoe. E leo ia sia ia kau i under shepherd. Because we are under shepherd. And he's the chief shepherd. Ngā iai le sifonu tanga ngā whai e kala i le mea o lor kala i mea mea sile le ska ngā whawhiala pa wharong kala mamoe. A mea kala le Faife'au ngā piwa ngā le whaamali. Whai mai. A wharong kala i makua kala lor mamoe ka. Ia pera la ngā mali i makari e au ia. E le ilo mali. Because le mas Faife'au o se whai se mea pe ngā se mamoe. A whawhengo whir kala. Isi kirisiano, isi tagata lotu. E ele sistema lotu e ka ole discipline. Ia oa i mawhaatonu pe whaasala. Isa ngā tau whale tonu. But koe ngā mea whunga le fiscally kiwa hiring i se mamoe. You are not giving a right. Pos koe ngā mako i whainga e lea kangi e se alofa. E le se mea whape ngā. Pe hole leo au pule. Ie, pe ua abuse pule. E lua la upu manga ia i te langona Efeso Fonoti e tali e lofisili na sunga to ina. O le upu ngā whai mai o le leo ma le tausi. Whai mai ia o tau leo i le lafu mamoe. Le upu la ngā leo le ngā whao ngā fo e Jesu i kua le yoane ngā lua kasi sifuluongo. Le ve mai ia e whawhanga ia o mamoe. Ia e leo ia o mamoe. O le upunga poi mai no. O le upunga, o le simea maalia i le ngana tuspa ia. Au whakonge ia oe, au whaatonua, pēla le o whakus whaatonunga oe. Go buy us a food. So, ele make sense i whaaperitania le o whakia oe. Went buy us a food. Why? Because that went is a past tense. In Greek, ile nganga kuspa ia e mawhai. O le ese senga la, when I say went buy us a fruit, ele make sense in English, but in Greek it makes sense. A whaapelo lau whao ngā le past tense form o le upu. E ngā ka o mai le urgency la iai, ma le priority la iai, ma le emphasis la iai. Ki i la, o le whao ngā e pekelu, i le past tense o le upu ngā boi mai no, po le leo i la fuma moi. O le almea ngā ka o mai ngā. That's the emphasis. That's the priority. It's either do or don't. It's something that we cannot go without. O le kofi la Faife'au po le alda po tai o le lotu. O le leo le la fuma moi. A whapea lo e misin mea ngā. Don't do it. It's not a church, and you don't pastor a church, and you shouldn't pastor a church, and you shouldn't be a leader in a church. I say, because it's something that you cannot do a church without. Ole leo le la fuma moi. Le leo la fuma moi a le tua. Ole upula nga iai nga. Ole fatonunga ia fai a fe mai kusa fai nei loa. Do it now. You do it now. Don't wait. Ole me e wha mua. O winga umalanga iai, ole leo.
o le fafanga, o le taitai, o le faasino, o le vaavaai, le winga langa, o le upunga poi mai no, a lai le aorist tense, which is the past tense, a makala la o faapea, o se mea pikosilio na tāua e aonga whai. Ai o foi la ile tūlanga mai le nganga kuspa ia. O le nganga ele ngere pe o le ngana wha Britania mai si ngana. O se whai upu lava, o le upu mua lava. O i ngala ke iloa le wha mamafa o le whai upu. I guess o le upu mua le i, o le upu lea poi mai no, means that's the priority i le verse lea. O lea, fafanga la fumamoe. Fafanga. Ia o le si upu ngai whaunga i ngā, o le upu ngā episcope o le sa o le upu episcopo, pasta or epicopo. But in its verbal form, ngai le whaleonga ngā episcope o se o le whatonunga vemea, pasta the church. May give a careful consideration to something with the implication of cutting against something. Give a careful consideration to the church with the implication of cutting against false teaching. O le isu le i, o le whaafitau le i le tusi a Peteru, o le tamwhai leo ina malutia le ekalesia mai o ngā se te e atu so se mea lava e ongo le peti ai i le lafu mamoe. O whaku kare Sione o le mea lea pikosilion ka akele i le kuspa ia. E ke misi si mea le mea lea o whautuanga po la pata inga po se record e whaate tau ia o ngā se. Kala i sureve mai, e o mai lātou whaapei o luko i o fumamoe. Au ele whakau it's not talking about luko mo i mea wapenga e lo kalangoa fo i ngaka mai mangi pelu, mangi whanga mai o lo kalangoa i tangata e o mai maha o onga e lepeti ai ia le lafu mamoia a le atua a fia whaaleanga la sisi le lotu le atua e whawhenga whaaleanga e whaaleanga ia o onga o onga o onga e le tusai ma o onga ale tuspa ia. So o le whaingala ngā le whai tātou lotu ia. O le memo mua, you gotta have a love for the church. Because you cannot preach, you cannot study, you cannot teach, you cannot work hard to know the Bible and explain it to people if you don't have that love for the people. The best thing someone can do for someone is to give the word of God. So, and you can only give when you love the receiver of your gift. So, ila whaingalanga whaile lotua le tua ia tātou lava ia. A konga ese wingi a wala mangi mekia mangi strategy nisi vaenga a tātou lava ia. Someone to pastor our church, someone to lead our church, gonna have that love for the church. Second to that, you gotta fit the church. You gotta fit the sheep. O le mea long kolu, which is negative, Sione, ma o se mea o le feeling o kasilia, ma le mea lea o lo whapenga o ngā telenga se umai ia mea kongo le lotu. O le mea lea o le fear of man. So le mea long kolu, never fear of man. Never fear man, nor entertain man. Awanga i se pala ai. Il koe ngā mea vunga le whaapea la kasali mga ko loku le ai loinga le kala. Do not be scared to preach the truth, even if it offends someone. When you offend someone, that's the best thing you can do for someone that you love. Wa per kala fekso silia kulo offend o sesi ile upumoni ngai lo make someone comfortable with the light. Silia ku le ki ngā oe le upumoni ngai lo le fo oe il pepelu. So ngā la pelanga o ngā moni maulu tusia kalatia mua se fulva mai a wā o te whaamalie ea i ona pō nei i tangata po o lea tua kalanga Paulo o ke whaamalie i au koupo kangaka po lea tua whamailo na ia lea o te sa ili ea ina ia o faafiafia i tangata a wā a whai ana o faafiafia pe i tangata melo na ia po wale whaia au mau ona keriso. So this is one of the qualification of someone e whai mau ona keriso o lea o le faafiafia ia keriso
ole le faafiafia I tagata. E le mawhai o inga faafiafia kangaka mawhainga luenga le atua same time. E le mawhai mai ia leo ia tai ma le alofa I tagata. Ai aua ma le ita I tagata. Aua fo'i ma le fefe I tagata. Aua ke faafiafia kangaka. Pia kalala whakso o ai who cares if the whole world hates you? If God loves you and if God's happy with you. Ele o kako purpose la, por kako aim, ia whati ngai kangaka. No, o kako aim, ia whapena ona fia mai le tua pia kala fo ile kako passage lenga la ngora sa mai kala polu. We make it our aim to please God. So and that's the church exists just to do that. So pero whakol fsili la ngai manga ia fsili Faife'au so Sione. Is God happy with me? Yeah. Is God being glorified with what we're doing? O vi ia le tua matu e kale sia. Ale mea lava lea o mia lava so Faife'au mo so steita ia unga I mauai. Ole faafiafia I tagata. Fai mai ile fata oto e lus fluiva lua lima mai. Ole fefe I tagata e tupu mai ele mai lei. The fear of man is a trap. Fai mai lola ia. A o le fatutua ia Jehova. E whaamamaluina o ia. Longo inga. Those two cannot go together at the same time. Ole matau le tua, male matau I tagata. Ole makau lava ia, e kakaunga whai, tau lava le tua. Langa e kemi ngai, e fefe lo tātou. Ole mea so, we're gonna compromise the word of God. We distort the word of God. Me femilo sa ia tātou le upo le tua, ina ia awangi e wheikai kangaka. But that's the most unloving thing a pastor can do. Wa fai o ina ia fia me ka fa pea lava il kako e kare si me ka sa kala pelo la kala le veku. I preach the truth whether it's fill up the room or empty the room. Pea kala fangale, when you're with God, when one man is with God, you're with the majority. Kusala vala peo o malo langi fa pea. Pe fo la kala veku. Kusala vala puke la unga ai uma enga nga wa lava ia le loku onga ole mea la ke launga. I'm satisfied with that. E ui lewa nga pele ma o lofa loku. Please don't go. But if they still go, or if they still leave the church because of the truth that I preach, well, so be it. I'd rather be with God than with the crowd. Where is giving a compromise eva penga. Ia kele rama mea fefe ke oi kangia. Ia pe fefe il ko lua o fa ko lua ma I pe fefe ke o inga I fokuanga se so mai ke minga ia pe fefe ke o le se alofa pe la kiki peleki ia pe fefe ke o ingosia ma mea fa penga ia o le ale la unga o le ale o tonu la fai pe fa pe o la fefe I tagata Very similar, and then this is the last and the most important thing. Ile whainga o le tātou lotu, malo umana onga if I kako ministry is prayer. Lo whai kanga ke Faife'au wai ma e la unga ma e awa awa ia so uma ia e whawhanga ia e la tō awangi e pala ai kangaka ma ia e tatalo. Kano o tatalo, it's a sign we totally dependent on God. Talo is a sign that we cannot do it. Talo is a sign nga ole tua la vem fainga faia langa lo peme o vakoi. The church is God's church. Therefore only from God comes the methods, the strategies, the ways, the power e fai le lotu ale tua. O kulanga ngai alisi il whainga le lotu ia te au ia personally ma le mea le te nau mo mana oi il tātou e kale sia ma lo uwha moe o ke me Faife'au I le au li ia they're gonna do the same thing. Malo se unua le usunga ia le laua o manino nei e whaalango I le atua le mea. Yes. O le sifo I mea o le wata atia le tono le fionga pa ia le atua principle e mwhai ono ta follow up wai ho le mane te le manga o le me le o le spesiri le o fea tele e le alo fol o le Faife'au
e tele i le atua, e tele i tangata. Whaingofi e rafsi asin, tele le atua. Because a kere i kangaka e te me umai, e conditional for a kere lo alofa i le atua, and then you do all those things because you love God. Ele whailonga, ele umaro alofa i kangaka. O lo lofa i le atua le la whai e mea le le ia, e puna pe alava lo alofa i kangaka. Esea, langa whi ke alofa i le atua. A wha pe, langa whi meka kuspa i o le atua le alofa lava ia. A pe la e mafuli lo alofa i kangaka. Ia. A mai lor keri o kaka. Ia. O ngā ufo i le ia i lo keri. E alofa i le atua more than people. Pe au singo mai. You still love them. Why? Because you love God e angar kangaka. So you can lose a person. Then losing the whole God in you. Yes. Nala. Malo. Sikti al kapu kala minni po. Yes. Ia te. Ia. Ole. Au tai hei pe i le mele Onai. Le hoi tau tala i paulo ile. I le korenito su tolu. I le mea leo le alofa. Una wa pe ole mele le mai tau ina taimi nei. Wa tele ni na isi hoi ngā luenga wa whaapea. Wa le. Pe horinga mai wa li taia le. Wa pele alo. Li taia alo mal Faife'au. E ula le pe ko ke le anga Faife'au we fa malo lo foi inga e pula le mingo le ya malo wa fa tai le sunga le malo matango fiere tali le sidi le fe le sunga ya e ile sta sidi ya ole tulanga hole o tangata sautono lotu ya o te lo hoye o te reo tangata i o mai tono lotu e o mai ho ngale whaanongo longo e o mai e mai tau ia ole ia pe ese ho i mafuanga e alina na o mai ma a ole pesili lau le afiafi nei a iei sau whainga e whaapena ona fo i ai le toe alu ese o le tangata e sau i tutono o le tatou lotu ia se whainga hoi ke mau ki ngoa makua i mausali ar kankale i kongu i pe e sau olea se well my it's kind of related to the first question I will start by saying this ole ma moe ai ale tu e ai le upo le tu e whawhanga i le upo le atua. Mea nā tā ua te le aile, whaamaoni o le o ina o le upo le atua. Ia auwange i se alwhanga o kangaka e alu e ma le lotu. O la ulava mau ia to o tasia Sione. E kasi lavan mafuanga e alu e tangata ma le lotu. Kasi lavan mafuanga tatau. There's only one excusable excuse. E kakau e o ngā alu e tangata ma le lotu. Olea. Wale toi aile nganga. In other words, was sea o onga. E alanga o alu le loku, o te fifa alonga le upo le tua. E alanga o alu le lotu e fia o oina. Pe onga whatu, o le lotu, o le fale a onga le nāru ke usiano. I'll be jealous so much. Pe awha pia e umae, e sili aku mea onga mea ia la o loku I sikaka ngai loa. Why? Because that's my duty. I have to teach them. I have to teach them. That's what I should do. Ole awa o tangata. A whapea la o lo sili pula se whainga whai kangaka I o mai kongu o lo umana onga umana kasida Sione. Anyone that enter the door of our building should come and stay. So sesi lava ia whaongai le upu se. So sesi lava se mal tatolo o lo mga onga lea ia sauloa mauloa. E ui lava ele guarantee ngā mea pe ngā olea tue whaile mea ngā a lo umana onga le nā. So sesi vai lava se man I le loku le JLCC. I don't care what you did. I don't care who you are, what you've done. I don't care why you left your last church and joined our church. I don't care what you're after.
but this is what I care. Olea ia sa ole me fangai oi ia sa ole me avatu ia ti oi ia sa ole me ke ai e pe on vatu ole ma moia le tua e ai ile upu ale tua a fa pe sausta si le loku ongo sesi mafuanga e ese mai le fia kapua ai moni le tua ia when I say kapua ai moni le tua e au fia ai ma le fia i loa tili o fionga le tua a pe le si mafuanga e ai la leva noa me fai una toia alu esel na tangata ai sea lenga foi ese sel mafuanga ese mela su pa ia ui ole mamo sa ola vale tua porque o siano moni la vale tua that's all he's after ole the pure word ole fionga pa ia ale tua wa ese umalava mafuanga e o se tangata malotu ese mafuanga e sa ile tangata lotu o una ia taltonunga ngal kasi lawan mafuanga ka ngal ese ako nga me fungar fa la pe ke u pa u Faife'au pe pa u ko lu Faife'au. Well, that's why you have elders pa u il Faife'au por ko lu Faife'au fa malo lo, but don't leave the church. You know, se vangala vara kuli oi so on fa ku Faife'au alu su sila ke alu then you go but ko nga me ngale wala va me kupu wait stay there there is Faife'au ngo felang kala ai ka Faife'au don't leave the church wa me kala asia le lope u me lo kuwa alu self so just stay there patient there be patient but is me ai lo ele se loco Faife'au o le loco le tua o le loco Yesu even though o le local church ngau appoint le tua lana au on eva aya so but that's all le vainga wa ngai ai lo o le au le kalesia o Yesu ya wa melanga o pe on fatu lo na mana onga le tu se mala sili pe fa fenga fo ia le menga so that's my solution to that ole faithfully teach the word of God, faithfully preach the word of God. Wa e kau a inga le mele fai mai ia Ioane i o ile Ioane sfulu fa pe fa mai pe atu ina atu e ia na lava ma moe mu atu fa mai lola ia le mele fa ma moe ona muli atu le o ia mai ona muli atu le o ma moe ia te ia se ame muli mai awa wala to lolo na leo e lua mea ma ngai nga o le muli ma le lo le leo a fa pela le lo e o le leo le ma moe se sen me ke muli ai e mera fa ko o le leo ngai nga it speaks of tamata upu the teaching of the word of God melora ia ale muli atu ila to inkanga ka esi fa mai ka pa ia e so sola ia te ia asia e so sola ma mo i ka esi asia wala tu te le lo leo tangata esi so that's why pe meranga la ngai pasta ka roenge that's why your knowledge is it's vital. Your knowledge is very, very important. What you know is essential i lowo langa Kristiano. Fai mai lo la kala Yesu o uma moi e fa alongo mai la to lo leo fa polo fiko o le anga se fulu mai o uma moi fa alongo mai la to lo leo mai lo la ia o lo fo i la to ngala o la to muli mai fo ia tia so o ai la se mai kongo o le loku o le mea lea ale under shepherd polo le ma moi fai o le fit them with the word make sure this voice ia la ngonga le leo ma moe lea po fea la vala a fa pela le me o se ma moe sa o Yesu e la ngonga leo lea ma muli in other words e la ngonga leo lea ma ngofo a fa pela le leo Yesu le konfeka ko e fa la ngonga ai le ngofo le ai la o le sila oki le muli ile leo o tangata esi never mai ele muli ma mo Yesu leo kanga esi why because they don't know, they only know the voice of the shepherd which is o Yesu kama ho ele sanga me o mo ele busanga me o foi iyo o la fainga o le fa ma oni le mafai ngatai kusa ma le mai langa pa ia o ina le fiong pa ia le tu wa o iska ka it's amazing e ke o fo mafu anga su e lo ko iska ka ya lu loku la o lak farsa o iska ka e su era nga loku ile mea lawa umanga faul fali but o lo fa ko i tangata wa penga
You gotta be careful. Fau kangaka. Wa uma nga fau farsa le fau kaka. E uma fau farsa. Wala kangaka. But a fau le tangata. O farsa menga. O me mafainga fai. O me mafainga fai. You build people and people will build those things. But if you build those things, by the time you finish, alawa mo le kangaka wale ko lang ngal leo. Yeah, umang falek fasang may wala kangaka ngofuk fal. So it's a matter of organizing. Mafasenga le. Ya ngai lo ila ya le me ya wa ele fa pe fenka nga se ka kamaluk. Amen. Ele fa pe fenka a tagata nga isele mela su. Ya male kanga la sa ol mela su. Ai le ngonga I le leo le. Ola fa kuanga ka vunga le ola kausu se loko. Te talo ile tu fa sino se lotu e fa mua ma fa taua le o ina le fiong pa ia le tu. Fa fele hasta fa fele ka ho le lu su le loko le ngime foi. O ka kala nga e se lo langi la. Kala nga se lo langi la olai. Wa ele me ka o se loko le me foi. E kaunga e ngalue e kaunga e ngalue ko ngakala nga sa ai kala oke ko inga le oke sa mo se o mai maule ola ye kasi oke lo kasi ale loku lo e ringi me foi inga oi fongo kangu ye nga basa ya nga basa sangai ngama e ringi me foi oke lo pawanga loku fa ya maro tayen ko imole talingon tafsiri le fia sole yere ya la tao tafsilo tur ya yo te loe ole to inga tala po ile masani tatu falungo yai ya se asa mo ese fafo ya winga fu ile tangata mono na ya faitalia mono na ono na ya langona afia lu ale lotu ya sa mola ya le alu loku ka il fus pa urko inga le o ma e kasiar kala le al Faife'au kasi for kala le ale arko arsa ole ainga ma o mo loku ya ngi ka pirisa ngor ka yang fika pe o fen me alu ale fia loku ya afu elengi ol mesal lausu talanga ma sing fa longo tatu fa long so te le au Faife'au fa tagata lotu me ngare pe nga isa no se asa mo se ngi ngi pulea skafungi pe fa umi pe fa pupu pe kule ilungole ole ama pe kule ku kaule la longa ole me tu sai malo ulangona pela ole kala kuspa ia me mo mora na e auna I loa e tagata lotu pe ole second Peter ka e le lua petelu lon tai posfuma mo fa posfuma tasi ai kala fa apia me ka kuspa ia me awa afa apia ona matua fa ofia ai le o to on me lokfi manga ka o I on me ile ala o le malo fa va fa me la ia o me o pu lokfi manga o lo tato o li o lo tato fa ola le o Yesu Kristo ke mga ala e mai ka loku ile oranga nga mai o lo tato o li o lo tato fa ola le o Yesu Kristo o ile ku se ia pekero le ku si ke usiano me lo pekero o lo tato o li o lo tato fa ola le nga ia le ke usiano e fia ya Yesu as a fa ola ai fia Yesu as a Lord. The thing is our Lord and our Savior o le mela ka ngai lo ke usiano o ia o longa ali Yesu Kristo pe on mela fa ko sai la introduction allow me to remind you that you have a Lord o ke usiano la e lo longa ali o ke usiano e lo e yai longa ali e lo fa le olanga o ke usiano ele lo ele ai songa ali pe e yai fole ali ai lo songa ali
e ka whirisaugoa whakamala ma whikaha'i solo whaalou le mga whainga o le olanga. Mai wala e ka upo koru whai upo sifulu valve mai a ia tutupu o tou whamelo la i le alofa tu noa ma le poto o ai ia lo tātou ali o Yesu Keriso. Ia lo tātou ali ma lo tātou whaola lea o Yesu Keriso. Ole mea la ngā lea ki whima a koso mele mea ngā i ole lo ali ma lo whaola. Whamelo la i o le kala vaenga ia o ia Faifale lei wa o Samoa ia a le a pio pa e saul kula funga ngu pe saul pa pe la Faife'au ko fale o ngi silangi e poskalia ngi e pule ka ia ia i lo le o ke siano o le pule le ke ia i lalo e silia kulo le pule Faife'au silia kulo le pule le sa o ko ainga silia kulo pule ko pule ngu ma kai o ko ngu o le pule langa lea lo wali le ve me pe kelu lo tātou wali ma lo tātou whaola le ao le ka le sia le ve mai paulo ku se Efeso le pule langa le ve mai upuia e ala ku skala ku se pelu ve mai au le la fo ina le fa poto ina o tātou me nga lo fa ku ke le ka konske siango ele alu lo a Christian goes to church. Why? Because a Christian has a Lord and his Lord say awale tu ua le mafuta whaatasi. Pei o le masani anisi. Ia, o le si vai mea, o le Lord lava ngā, le whakongo inga le kale sia i Tesalonia e ala kia apolo whai mai tatalo e lea unoa, ia utou tatalo e lea unoa. O le tatalo ngā, it's a corporate prayer. E leo si kakalo orko whale kalo, no, or kakalo mai whakaskaku, kakalo whakasi as a church. That's the Lord say that. O mena ki whimanga a fia tau tangata lewe mai e se a Samoa, e se Australia. Po Samoa, po Australia, po lunga le Sami, po lunga le ea. The Lord of the church says, au le tu uan ma futa whaatasi. O le keusiano la e lalo o le pūlenga e sili atu na ilo le pūlenga makai, ma le Faife'au. Lona winga, pe whai mai makai, pe le ai. Pe iloe, ia iloe le keusiano le mea lea. O le finangalo o le pule sili ese ia whapena ona mafuta le au kerisiano. O koe ngā me wangale le kaukele lo se mea pe oran me o iei kala mai sang whai alai sa mo le mea ngā o le whai nge wa pule. Let me tell you, when someone say that, that's a sign you're not a Christian. Because a Christian has a Lord, and the Lord says awale tu ua, awale la fuaina le mafuta whaatasi koe whai mai ia o tau tatalo o keusiano la e poto e se ala oe kakalo mala o mawhtanga ngā oe au keusiano, we have a responsibility to each other olea, come together, you come, I come, they come, we meet, we pray together whai mai lola ia leo ngā luenga e lua whai mai ua tū mau pea. I like that whai mai whaperetania mai they devoted themselves. And that's in middle voice. It's something like you're not pushed to do it. You do it willfully. Like you menga fai mai ile NIV mai we devoted. Doinga ua tu mau pea ila tau ile mata upula apostolo male mea ngai male mafuta whaatasi. So a church, a Christian, fellowship with other Christian. O le model la le fai I mai la wala matanga o le kalesia mai o tu mau pea I lātou keusiano I lea I mata upula o apostolo le kam wheka koe la unga. That's what we're trying to preach and to teach the gospel, the teaching, the doctrines of the apostles. Male alea male mafuta whaatasi o le keusiano la o lo ilalo o le pūlenga e sili atu. Silia ko ngai lo pule nga Samoa, silia ko ngai lo malo, pule ale tua foa, pule au. So pe Samoa la, pe Australia, ele suia lava le pule ale au le kalesia. Le anga ele o se whakeusiano Samoa, po o se vaenga le raulangi. Ele se whakeusiano Samoa, po se whakeusiano Australia, po ngi sila. O le whakeusiano ale atua, o le lotu ale atua. Okay, le kar kongola u yes Christian moni e fer kala nga ia o Samoa nga ia when you say that tells me you don't understand, you don't know what you're doing, or possibly you're not a Christian. Malo pa apitai.
le ua matua manino a hu ia wala be yo tasi ia ba henga o ni faafita uli hu ia o langa ia pel nei taimi le feo i solo tangata i lotu ma le felua i o tangata fu ina tele u lo lo nali o le mafuanga fu ina lina felua ina tele u lo le lei lo nali pe ole ona sa lo le sunga sa be ole knowledge ai le knowledge ia onga le lei ala ia fa foi le langa o tangata ia pe pe ole ta ua fu ina le Talanoa ngal neipo ona o fisidia tolunta Talanoa neipo o pe on fa yet o me ia le tupu taimini ai ta u ma na ia tele la u fa manga ne fa ofisili e tolu e o foi ia u ia mo ai fa mo ni ina lo to ne fa fo i la so ngonga ma i ma lo fa tai le la sunga mo le fa mai no le ofisili ia a foi o efto mo mal nei pokala ia fa ta lo fa tu ia ne fa fa mo ofisili fai mel pesidi awote no fo mai fa longo fai mel pesidi o le fai matali atu eta to pesidi ia ole ta pesidi vole ni tu mai ia ia tendi ia e va pe ole o se uso fo ia posito fine fo po ai lava na pesidi mai lungo ta to mi fo ile pe fa ola ina uma e tangata ile maliu o Yesu ola se tala spa ia ile mela sunga Fiang. Yeah. I'm trying to think po fea makai because or it's one of the controversial anti-pedopole question among the theologians. But lamangingo lava le tala just pa ia. Ele fia umaka ka tala le pe fe kua Jesus died for his church and his church only. Yeah. The reason being pela of sili pe faolaina umatanga tan maliwa Yesu atonu e mafai ele mana o Yesu faolaina i kaka uma langa ole mana ole maliu ole tangata ele ngata ole atua ole tu tangata ole tangata ele i yai mase anga sala nga i kule il kulanga nga pa e faolaina uma ia tangata ile malio Yesu ol kali ele ai anga faapea le fina ngalo le tua ia faolaina uma tangata le malio Yesu ele ai se oli e faolaina uma kanga o le mele nei e ia tangata nga ke koloa pena te faale au nga ina pena te le fa taunu uina le fina ngalo le tua the answer is no o le fina ngalo le tua ia faolaina lana fa nau le kusia roman ta upo e valu le kalanga fe mai those who got predestined he called o e na fil o fasa mola e fe mai o e nga filfilia ele atua ana mua a le i faile lo langi o kanga vala au le atua longo inga la fa pe o e ma o vala au le atua longo inga na filfilia tato a le i fofo ina lo langi fa melo la ia o e na filfilia le i fofo ina lo langi e afo e vala awina e ia o e vala awina e ia e ta ua mi o tonu ina e ia ma wha mamaluina e ia le nkarangoa ia ia pasta 3 stages of salvation so wala ta ua mi o tonu ina i tātou pe wala nga whaolaina i tātou le nga ua nga filfilia i tātou vala awina i tātou o le fisili nga vala au lalolangi no nga filfilia lalolangi before the creation no nga e ta ua mi o tonu ina lalolangi e whaolaina lalolangi no why that's not what's in the plan of God. Le faingo filan kali ka ia ile mele le o tonu alta tala but ola fo tuanga va ile le topito ile finanga ile upole tua ole si me so ka upule la sunga to ina ole theology ka ole theology proper mal theology ka ole soteriology proper is a study ole tua a malama oi le atua nga e malama e le mele o le unga la ukala fe mai e leisi se toloa e leisi se suia pe kanjo male fina ngalo le atua o mele la fa koi anga fa pe fina ngalo le atua fa ola inga kanga ka lava malio Yesu no one's gonna change that even us po fefa e ka ko lo ka ko poko ka ko malosi mo ka ko le lei pol tato leanga e fa ola ina lava la lang e sia langa fina ngalo ngalo le atua pe ko nga me fu ngali
ni fe mai ka se ilonga te tala ta tole le fai tutoa pe fe mai tu ia Yesu ma tu mai. Well, I want to tell you, there are all the doors were there. Jesus don't knock any door. Jesus only knocked the door that he already worked in the heart of the person behind the door. So the reason why that person will open the door, because God worked. Let's see what theology also my easy on it. It's the order of salvation. What comes first? Is it regeneration or the belief? E mua mai le tali tonu, pe mua mai le toe whanau fōwina, le whanau fōwina. Ia haula ma tātou kaukarkong e mua le whanau fōwina. Ia la akarkong wa laile I whahanga. La akarkong wa laile I ola. La nangwhe me ia Paulu a Efeso. Ngā uki kako ia kakoa mi o leanga. Kusa la ia haula ia. It's more logic to believe. E kusa whe makarakus pa ia. Na whanauina I tātou. Wala I on tātou teletonu. Whai mai Paulo ia Roma. Ngā mawhilwhili o tō, ele I whawaina lau lang. Karo ngā Paulo ia Efeso. So, ka mawhaila I o kako with our finite mind to figure the infinite things of God. Mea ngā I whatutuanga Kirisiano, po lotu Kirisiano, it's called religion of faith. Ole tapua inga I le whatutua, kako ke wa ai e makar kongu I mea, e ui lavanga le kongu mai, ngale kingo mai kako Faife'au, then we believe. That's what the Bible says. So the Bible says we've been predestined before the creation, and the Bible says those who were predestined will be called, and those who were called will be justified, and those who are justified will be glorified. And that's the whole change. They call it theologically, they call it a change of salvation. So the change of salvation la nga oe la I mean or soteriology la o nga oe ua on predestined le tu na valawina le tu e faolaina ko mai lora la fsi a fa fengo fiela nga maliu Yesu mo e ua ona fifilia oe ua na valawina mo fifilia ele maliu Yesu mo la langi a koa a fella John 3:16. Something that need to be taught there. One day, God allowed, I will teach that. Why living of fear? One of the golden rule in hermeneutics, when something is contradict, something is wrong somewhere. There's something that ele malamaya, ele malamai tato. Au ile tu sam lau sili lau sunga tu ina. Nga maliu Yesu mo lau langi ako. O e mafai ele maliu Yesu ong faola inga lau langi ako. It's depend pole ale mea mga autaka nga silia o la ukali ai o ole mana ele ise me fenga taile tua e me faile tua nga faola inga kanga umalava anyone present past and the future e me fai yes e me fai asia nga le ise me fenga taile tua but ele o wala nga ole tua ele o fenga nga fai me le tua la fenga le tua Ngama Yesu mo lana ekalesia. Ngama Yesu mo e ole a muliane faolaina. Mea fe mai Yesu, when I pray, I pray not for the world, but for these ones and those who will later on believe in their message. Fe mai vela e kala Yesu, I will never lose one of those. Fe mai those who you gave me. Like fe kala Yesu. Only those who will be drawn by the Father will come. Kangakalanga drawn mai ele tua. Ele tama kangakanga maliu Yesu. Why? Mo kangakanga faolainga. Maliu la Yesu mololangi aktua. Sorry to say, no, that's not what the Bible teach. Ele kalanga kuspoia. Otherwise, alu langil Muslimi, alu langil Hindu, alu langil atheist, alu langil Buddhist, but that's not what the Bible teach. Yeah, whoever gave that question, Pe tala hulia dispo I da fionga le tu hulia ya ole anga malu malfa pale ole tuana de ta ina ita tu salmo. Yes. Ole tulangal na le ele so ngo so asi ko ngol mele se longa tanga tu mona. Yes. Ita tu salmo. Afa mai ka kuspa even the salmo was given by God. Well, salvation is a gift, but faith
is our part. Yeah. Of course, we do believe, we do have faith, but even that faith is all part of the gift of God. God gave us faith so we can have faith. God gave us repentance so we can repent. Oh, that's not fair. Of course, it's not fair. It's not fair. It's not fair at all. But that's what the Bible says. The conclusion is we did nothing to be saved. It's totally God's gift. Where that leave us, humility, make us humble. I don't leave il fam olla il famolunga asia il famolunga le wangi me ke mika wangi me ya oi perka le mo se me ya oi le ifo inga me umanga ya oi me nga vatwele tu so that's a conclusion. Live in humility, live in humble life inga ia famolunga ina kerisu malo le sau noi le usunga le ile ia mo tadinga fifa longo fo ile ne fia fifo i ia sau no ngane tu sa ko ta tadinga fisili nei po ia e manatu le fa ngata i le vaenga tu la usu ia po le se e fia sau no le fia fino ta po kala me no fa uma tu le ia aftai mo le no tu na mai te rangona le si me pa lo vanga le me I always have to make sure this e pa anga ma wo ia ona tutofia le tuama mea ia mautinoa ia elo inese atuanga and we will never claim that we are the only true church or we are perfect. No, it's far from it. It's always if we say atuanga, we don't know everything. Le sa o mo foi tatou ia faftai le tua ile lona lo fam so swani i tatou mfeuna mala maina nei vaenga taua o la fiong pa ia le tua mesi level tatou au nanga. We need to know right so we can live right and serve him right. Fapena ona vi ielo na swafa ia fafta vela sunga mole mata upu ia tongona o lo fia fa tonu tu sa malanga marsema swinga sema pawaro ka longa ke mo swinga sema ngar kiki ya ngor kamma sala kapi kiki kam reserve ia Yeleli. Ya, ole tatou pon kalamel na ne fiafi. Ya, wa ia fu se upua ne tau tamali I lau ka fonga le ne fiafi ya. La foi fonga ba tele e matua tu ya te utou. Tatou pon kalamel ne fiafi toi fa long pa fo leva yaso. Ene o swa fo Yesu. Amen. Amen. Yeli.